My fellow South Africans, the truth shall set you free. Ngihleli manje lana, I'm asking the one question esifisa ukuyazi manje. We are trying to follow the money and the only thing eqhamukayo ama-distractions. Applyela ukuzidaca. Into engishoyo mina hlakanipha. Learn to ask questions. Make sure ukuthi you question abantu abakuleadayo. Hold them accountable. Otherwise, there will never be true freedom. Because at the end of the day, lalela umuntu omnyama isitha asifuna ukuthi wazi isitha sifuna ukuthi ulwazi ungalitholi amazi kaluthando makhanya uzero wenkinga odumile lapha ke ku TikTok ama video akhe asekhona ku Facebook today ngo4 or ngo3 I think ngo3 so bekune Bhinca Nation ijolo kudlala lapha ku MacG and Chill Network enye ke I platform lapha ku YouTube ungizwe ke uhosta ini ke iBhinca ke Nation siyazi ukuthi kunama topics kunokhulunywa ngawo ke athinta kakhulu izinto zesintu inhlaka ezihlukene ukuthi nina ngabe Sotho ngabe Tswana Mxhosa Ndomise umZulu Mswati niphila kanjani and ikuphi nibhena nakho along the way so namhlanje itopic ke izobe ke ikhona ke judging by ile 30 second trailer kuya ngathi kuzobe kushisa lapha impela kuzobe libhonga load ichuni lapha kuzobe kungekho lula kuzobe libhonga load nje ngifuna ukuqamba amanga ladala inkinga ke ichunu la ifakela nje isicwaca ke lingasazi la lingayitsheli naso ukuthi ichunu ukuthi lento izoba kanje kodwa yona bese iphola yona kodwa ngoba lokube recorder lokube ivusa izophinde ke ivuke bona ukuthi bayalithosa ke ichunu lapha ngathi balifrya ke if abalifrya ngakayi still sazoyibuka episode if belifryile ke ngaku rock lo kuyale ay mina ngojabule mina lo episode le ngizoye enjoy nje nenhliziyo yami yonke vele bafowethu asifuna uqamba amanga abantu abayeke ukuthi benze izinto ebese beyayekwa nje just like that umuntu enza into ebese kuyakhohlakala ukuthi wenzeni lonto le izofundisa nabanye abantu ukuthi na into wrong you cannot do it anymore yenza into kube nokuhlonipheka yenza into ikufake nje noma enkingeni encane ungenzi into enkulu ebhekwe isizwe sonke sesinga defender ke kuze kushona ilanga ke kusidefender ke sikhuluma lokho sikukhulumayo but this is a learning curve lapha na ke kwabanye abantu abakabhekana nesimo lesi they can learn through ungizwe umchuno ukuthi yena okay empilweni makwenzeka kanje kahle kahle abantu bakutreat ngalendlela le so ilokho okuzokwenzeka but ke inolwazi olunzulu lensizwa oluthando makhanya ke uya understand ukuthi what is happening around the world around the globe ukuthi yena ke isitha the enemy yini angayifuni yini efuna ukucindezela ukuthi umuntu omnyama angaboni izinto bemdistract entertainment ngazo zonke izinto utrend everything emhlabeni kanti basenama deal lapha ngemuva kunezinto ezenzela eSouth Africa kunama drugs afakwayo kunabantu abashushumbiswayo nina khona focus kulezo zinto lezo ezingathi issue so uzofika kayihlahleleke inhloko ke akhulume naye ngeze hopefully bazomnikeza opportunity ngoba le podcast le awunike ithuba kaningi uyakhatha usawuthi ubeka iphuzu bakukhatha bakunqamula ugcina umuntu lapha engasabekanga inkulumo afuna ukuyikhuluma the way ungakhona ungezwe uyakhatha King Zosi nawe uyakhatha so nje kuhlangahlangene one day ngiyathemba ukuthi they will get it right beneza abantu opportunity ukuthi bekhulume beze express because basuke befuna ukuzwa ukuthi labantu abakwisho bathini ikuphi ababalethele khona since bebabuzileke imbuzo but lapha na ke uthi kusakhulunywa sengena ehlaya anytime sathi uyachaza umuntu angena uzo sathi uyachaza guest achaza ungezwe so gcina ngasazokala ukuthi ahlahle inhloso nqangi yalento abayenzayo yini even though lento ipromise ukuthi ifiza ngabe into enkulu already manje sinesikhathi ikhona more than 3 months but niwe wenza khona uyabona ukuthi into ayifuni ukuhleleka kahle but they will get it at the end lokho ngina ishow yakho so ilapha na ke i-podcast ke ngo3 Bhinca Nation khona namhlanje ku MacG podcast and Chill Network selahle sothi bekuzayo